Chetava encarnación. Tava kakuaa iporãitéva. Henyhẽva tapicha omba'apóva marangatu ha ipy'aporãva. Chemandu'ávo nderehe tava encarnación ypykue. Upe treijehasa ha persona baja oje'ehague heta tapichápe remongaruva'ekue. Ko irundysa pokõi ary pyahu rembotývo rohechaga'u tava encarnación. Pemuelle ypykue opytava'ekue tembiecharamo. Upe aravai rembiapokue ombya'íva'ekue nde táva. Nerembihasáre ko'ág̃a romomandu'a ha upévare romomba'e che táva encarnación ypykue. Ko'ág̃a nde ysyry nembojegua ha ava rekove omoporã ndereko. Ko ára nearambotýpe romomaitei vy'apópe che táva encarnación ypykue. Ohai Gustavo González.